learning coach part ka hin pi e tu nang jo khom ho hi win nu ma ina koi koi jo khom nam tia ave ho ko ma ka se lu jo idin mano hi gat na le idong thin ta ve tha pet yu tin nam kai ho jong se le ho khwa khang lai te ho nu te ho hi nam kai jong sen jong ki gel dong ti khap te ho masanga chu jang na dop le se twin separation di ti ta ve thil ni hi tai ye chun idong thin ta ve ka ja hi thil jo si za ve tai ke ka chi no le koi chi dam ti hi gel to ka ba ilung tu koi mol so lu he ti chu da hong ho zo se chu nga ke pa thu blending court sin ka hin phung ve le pa jong sen Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
program mo hi uzon in say bangin event bin lungyal tam ta api ta in mi athasit laya mi asang alaka apanja panding hi puin mi athasit alha dai nung ke azong olola nama dinga lam tai ho nung hin zuya hong pang ho nang ho sa lai nam hu ki tha tho ki ding hin lam kai ho dinga zong ki hil ngai lo wa thilum chan hi aguna e panthala dingin lam kai ho zo si zong nung thim cham dingin ka gi alin releasing of jang na dop lang le na la am na chu sa pau hin hondo na jang na dop ni bolo hi nam suwa mi akipa tam ta mo hi agiang ko khanin hi chi hi lang le na la si min pi ngai ni ki min hondo na nei ding hin ti pau boy hi hin sai le he su ke di we hian zon thang zalam chi khat lampi haya infal lampi na na thei lut ho na la driver pa apa chuai hian ama hin nam ta tam ta si min ti san ti la zong hi ama si min hi ti chu ting me tu ma sang la chun chikim nei thai nu ti hon asa la zong hi ama yan ana si min hi masang tabang phat phai pe bai kau kathin thangwan ka pe ne zone nan sei ma bangen tu ni ne khwa ding hin sit au ma jing i zong le ye ho te chu program man la ki khan ni tu ka khutun ki men lai zin na a chai na lang zong le mi tam tho tho ding he ti hi ki nyam la bo ti ve tu ni pha na ke yang chilai mun a ding the ding a pathin dam na phat phai pi en lam kai te hon jong pha le pi ze bin mo zo se chunga ki pa thu ma sang kan thung kin he phat kan tam lo ding en inam sung le i gam sung va hen mei thai hin khumang hi akitam ma jing thi le man iti wang hen thi khat thi ni au me ka ti nu me nei tun for example ke chu ka chapa chu be a hi en pom a cha thia na salo ding a chu hi zong le thin phung ki ti chu aba abo a zong la amit don tho ding ai ti hi he ai na mei tha hin khu hi nu pa ki ti hen jing kanil ha khan to ne phat chon de isse ya yang le ilung lian ni il ha sam ni a hui tong ni na lai ana chang hin khomang mei tha hin khomang hoi ka ngai twa khei le na ka sama ma sing hi ze hen na ka sa war be se je hen chikim kati chikim nu te ho mei thai hin khomang ho chikim mei thai lon hi ti en khan he vong sang na tain ka si men pathian zalin wang si na chungi jong le arbam ho jong damen shooting an ki chajen mizo sinemo theding oven ta langen anam tan pathian lopi na changhan lang chi cho khana mei thai hin khomang ho kan khutu na hin ten ani na dinga jang na dop na akiti inam galwa ichate jite itu elole isu pi sangam ngai ta gal hang chi ma sa ho me tam ta ho he chilaya nu te lam kai ho in igam sung le nam sung wa nu hin ku mang ho zo si to ki thu in pen a hin lavin gyan theina zum la zana tam ta zo ana to de ka king sai hi zo lai cho zo si cho nam ngai lu na zalen na a hin tom to pe vin nam gal sunga thi na hin ko na to victim family ho zo si yang ka san de wa lom zong hilo ka zan mang wa kilang kha zong hilo sumla pai hi in thil pe za chom hi in ap ho hi ka ngai tun ke hi le iti ki pa thu ki se hanang khasi pumen iti ki pa thu ki se le a hoi dem ka se do the dem ti ka ngai tu jing la hin lampi ka nei the pu hi zong le khasi to thu in azai la hi sim ta nge ti hin
jang na dop na lang le na la ti in ka hin simen mi kim khat loi chun ga neu ga hab belang mai thai lai hi in chule jang na dop na la a hi in angai ngai hon asa azong he phamo saloi zong a umin la zo si mi zo si sa thei ku asa ding lom lom mai je hen alui amasa te ni ma hen an sakin hone le ka pa ma zengin tuni ni chu recording zong ki chai ta in tuni ni fa sa to thedinga am ta zen patin ta thang pa ne sa do thedinga am na to lon hen ki ho hen ka ngai to na wa hen tuni achila ya hi isa do zinga le ki chai ding hi to gun lung gel kan nei khaw alang ki ngai to ki ne he le ipiham zana tam na thil neu zong hi talo hichilla choina la khai lang le na la khat chu hon do na khat pathin nga ki pathu se na le lam kai hon pyam ga hon do na khat lo wa hi ding chu thoma in sakita mane le tu ni hin nu ngai nei kim he ipiham nu te ho abon bona ga se dinga vozang na ki tong le nu te hoi vozang na asan ji hen iza kai agom so ma ding ama mong hin hon do na khani ei nei pi le ti hi ama ei hon do pi wala ka lu kim le ding hi ka hin kho khat am ji hin tu ni en ama jong hi chi zana dop na lang le na la hong do the ding a pathin in hin na dam na api zin ama zan pathin di thang ba ven ama chungan ki pa thu kan pho ne he amasa chikim mai thai lon hi han la zana dop na la ki lang le na la hi zong le angai ho zo se le azza pha zo se ho adinga e gam le nam sung adinga sam na le lung mo na le bit na ipi ham thani nei nei thena ding win inam sung a pathin en pathai bu pi tang ni chu tang ke ki pa e min amon na chuma na bol ko do hin ai bang chu ke kan lo hin jang na dop na la hi purin chungin akai in sim pi un ke ho ki women organization for human rights chun a lyrics chu kan ki ji wa hin azo wa chang chun in na sa pe ta bin to azong hi aman jang na dop na la ma bol hi na hi wangin chi jang na dop na sang zo sen akipan na za ba mi thipuma ki san pau hi a hin bol hi in ka ki pa ma zengin achunga ki pa thu ka se en chu ta ran chun release in bol zo tiang wa hi le cha jang na dop na tunia ala ding ho zo se dinga thim ki gong ho zo se to hi chi ala release i bol pe nu chu abon cha han do na le pi ham ithil pe di ho zo siu to tunia thim pupa in tauna abon cha e man pe di we hin ipi jong lekin alhan do na khat chu hin bol sorry awan do na khat chu hin bowling kating tunia puti pau boy hau kimen jang na dop na lang le na na hin bol hi tunia patna sa do the hi ta dingin keima ngai nei kim kuki women organization for human rights president mu in hondo na kahin ne ta na hi pathenin ala bol hi gam inam ki do do na dingin phathe e bu pe taw hen ama jong ding jing en tin iche la ki hondo hi to tunia ki hondo di ho zo se sunna pa hi hen lang iza ka hi le secretary mun in ki thopi in tin chi chu pastor pa in blessing prayer taw naman pi na to han do na bo na hin ko pi ti bin tiam na ka hin ne ye langan nu te ho jong chun victim ho hi chi asang di ho se si jong hi chila ya hin thung din do thi le ki pau men te nga nu ten atu khomo khom cha ngai lu na tu khomo jang na dop na tu ni kwa it face agit chan ve na moding ho family hi ve anu thiloi azi thiloi achana da ha loi a hi Vietnam ho insung representative hi ve
có thể nên là tao lấy mình mà sang bên chống sự hận thù của gã sĩ nó mình ama sa penin dunia ima sang wa hung dinga martyrs family ho ngai lu na le zana kahin pe na he wa noi hin thisan hi pat khat long athon ni le ki le ko bible zong ibit le abdel thisan akai ko ma apen akagin thu akimu e chủ tiếng lễ ho hin iseu khẩn chu mấy trăm sangin thu ahat rồi itivin ken ka sei dum chu hi le thu sangin thisanin thu aha sei rồi di ka sei do no mi dei ezi chun tunia martyrs family ho ingai luk tau isu piu kamle na ma dinga thisan ana phaluhi pakai am sung le nampia dinga athona kile lo di hi ti ka sei do no mi dei iche now india kam sung lo event le jani te in a birthday mangun nampi pa ti ai heru mahatma gandhi yo adam sungin nampi zelen ka anasanin thu na hilin ko ibadi sina kel pi pu ahin la amma athatnun achi zawin achisanin india lampia dingin zelen la in hong pagin pathin thang kwai dum het lang tulai ta van no ini seyu america gama usa charlie ama yung khantha sahin adouda hoin thala kapli win amai khando cha dei da ha bi ta ni wel cha izin ama america gama dingin kam ki khel dingin atisala phalta ama adam lai sangin ama chi zo hin mi min ko tam ta ki khel nei dong pangin hoin zon khalo ho hoin zon bible sim khalo hoin bible ka sim di ta kin mi tam ta ki tip na nei lu izin adam lai sangin atisanin thu sei zo nei hibanga chu kanunga dinga kangai lukta kasu te ho ingai lukta o iso piu ada che maso tisanin inam pi wa dinga na le ta hin to thu a sei jing ei ti pakai bina ka sei do no he patiri ga tau te leng zum sile pakai zum si pakai hatung ka pau thing ta pathe pakai tunin ka chen khom piu mei hei te pakai galin hi pot panu tunin ni ko hi pakai hi chi galei mo lam ni ko mon le pakai ki sabon na hu pang kin da ko thi ga kain sang do bi dei lum se na din pathin sule ka su pi pawin jang na top lang le na tia la hin si nu te lam kai nu dai hon do ton honin van noi le si khan tong ma cha na man cha jing le thai le kain kha do di wei ta hi chi la hin nga ho zo se lung tim su dangin ki ho lim pi lang hi chi la hin nga ho zo se da tha pe a gam le lam ngai lu da lung tim ka nei wa pakai suting le nan na lo pi kamu do pe na wi thi ni ding la hum ki ha do ding lo ngin phat thi hin bo ding an ko la kain sam do wi lo pi na zo si nang ba mu changin lang pakai la ka ben e lam kai sing tia Jesus Christ amina ne nga ka tao wi tam se bu ke pamit tua he ala chu lunga lungai ning in saintin chai chai le president no le secretary no in tunia hilpi te ho ahin ban som kai be handi
program of hi hong ke le jang khai in cái bao mình victim family ho jong ana ding na la yun tin la bol pa jong sila nga ding in tin azawala chu an sa pai di wa hi in chima sang chun hom le jong le wen lung si ta in mi pi ho zo se pon sa vin na ding wi tin a thi ho cheng se ana chi ma sa cheng se condolence minute chop cha khat ga ne yu te o lung si ta in mai la nga hi le stay sa to hoi le hani bon sabin athi ho zo se gen do na in chom khat thip chanin ilung bu in taw na nei thin na nei utin pha chom chakhat so pi ho ana chi ma so gel do na in condolence chom chakhat ana nei ute azo tiang lekin aphata e ka hin ti tiang le la sading te pa boy ram kai na in an ilahon do pian yong so an sa pai di wa hi in hengele ipon sabin thip chanin condolence na pan taw ite mai la ma ho na to hitin la release pe no so sa do tu la ki pao mente amahon jang na dop lang le na tiu zong le ke ho adinga hi jang na dop sa ho dinga hi jang na dop la hin hi jila kain sa su hanin no ngai le ki min hin tin hon le ki pa man te hello
la se sun thang thung thung ta sang ngam o ve ta ban sa lu vin san tin lon thia ka lon pi ngai chim he la ka mu ta lai ne min sang ta ving ne sa kan ho to tiem nam mu de salaya thamun wi khao bang in sa khom sing mun sai tha bu lam han o kanam nu de sum bang pan lim bang so lang na hu hen kat tôi khia la se sun thang thung thung ka sang ngam bo ve ka ban sa lu vin san tin lun thia ka lon pi mai chin ne la ka mu hi ta lai ne min sang ta vin ne lai ne min sang ta vin ne Then tàu thiểu hiện tại tin President nuôi là Secretary nuôi thì lo học đó na amen anh bảo được quan sự là không kịp bài học được đàn tiền ven lom deu ta ven ni pi te ho chunga ki pa thu ka sen su teng le pi hi le ta bang phat pha pi wa jang na dop na agit ve chan na hom do thei dinga e ko yo i pau pathin ama sa penin thangwa na ka pi in su teng le tu ni hi che separation day kam 8 face jang na dop na hot do na dinga hung kal songa pan hin la pe u za ta lam kai ho KZC lam kai ho hin ko ki NP chutiang le KKL KSO ko ki NP Churchanpur chutiang le KCA kamin pha lo om khai le nei na ngai thi mun lang organization chum lam kai ho zo si ka zanao ka hin pen chutiang le za dinga lom ta tuni ni khu adi sana martyrs family ho azawa chlaya hum ki gol do ho kazana ule kangai lo naw sang pen ka hin hanovin chuting le tunia program lord hin sa na dinga hum kal song ade in tunia la jong hin sa pe diu koite lui area koite lui block KWU no te ho na ho zalin tuni ni khu program hi lord hingin kamu in ade sanin na ho chunga ki pa thu ka hin sen chutiang le chikim mei thai ho ti kimin vo martyrs family ho ate azipa anathi ho mei thai ho zo se jong kazanaw le kangai lu naw ka hin phongin achung chonin mi pi hung panga aninga ka hung tawa so pi ule naw te ho zo se chunga ki pa thu ka sen chutiang le last but not the least sakte seidan hi le dunia media person ho YouTuber ho zo si chunga ka ki pa na thu ka hin phongin tunin hi chi separation day kam 8 face dang na dop na program hi mi them chan au meti in ka gel pun aji chu nang ho media person ho YouTuber ho zala hi wanoi pi to iman ho mo he ti kalan chi jen dunia hungkal songa media person ho le YouTuber ho zo si chunga kaki pa na thu velin kan se ki nen na hon na hin ha to te ngole mi zo se ta iman kho mo hi tho de hi chen pathen na bon chawin pathen na bo hen lang kaki pa ma jengen chiting lekin speech som cha ka nei na dinga tuni separation day iman na uhi 8 jang na dop na face ta hin mak kho mo te ti a hi
Kuki Women Organization for Human Rights in Kuki in Pi Chuchan Pulte to Kiza tu na kineya kinepi ta cho mohon jong iza kai sound hita ta thiliza kai hin gun pi hin ki ICT Kuki in Pi Chuchan Pulte chuma ki pa thu ka sein chuting le ade sanin Kuki in Pi apum pia ti tauten Kuki in Pi Manipur ti nei hial nai lo je bin sei tho tho hitin na in hial di bin ikilam edo bin ikinemo bin Kuki in Pi Manipur in ko tu te in ipoyu wa pana che Remembrance Day ya ahin man ahin hasse a de thum se ahin man jing ahin chitur ham chun ning kuma pa chun separation day ti ahin helu ton hanin amo jong separation day ti na hin mangubin amo go sene na man hitalowa Kuki in Pi ki pa thu jong ko tu chunga aseya chuteng le tu October ha para hi district jo sen jong man jing ding ti a thu pi ahin nei na hi Kuki in Pi Chuchan Purin jong Kuki in Pi Manipur thu pi hi na sata in effective ta in pan ahin la ti hi kam uin Kuki in Pi Manipur ahin Kuki in Pi Chuchan Pur ahin achung chi ba jong ki pa thu ka sein iman kha nai lo ahi zia lam ka khopi sunga tu ni ai hi ti da na hi ro mo hin ka kinemin aban in man ki ti ole thupi ta iman diu hi ka kinem na o hin silang chu hi le tu ni separation day to iman kom je wa ka ga se hin jang na dop na chung chang thua ke pa thu sei zau lo ke hin phong in mut tin gam tina tunin pha jong ka kinotan amin chin phazo pung ka ting city branch sa nu te ho hin stem le state zoma ho ka ti lo na pen chun Assam Nagaland hi in mundang danga state danga ho zo se hin nu te ho kiloi khom na min a chom minum zong le tu chunga gale tul ja thi ho midhi the pi na wa azang na idok pi na wa sun le pa hin do ho zo se chunga ki pa thu ka se yin again ve chan na hi tan idam wa hi le asom ve ai lo la asom la khat ve chan na be a hi izo the na ding ven mun tin gam tina nu ka chan khom pi ho in pan na sata in la be di vin zong vel in nam pi min le pathin min na ko mu taw na ka hin ne zin tu ni khwa hom do ki pan thu hin a project zong hi Kuki in Pi project a hi in chuting le donors zong hi Kuki nu me te zo si e hi bo win Mua Kuki Women Organization for Human Rights to athil suto le sumle pai suto le thille lo suto abo ki pangahin ti ho zo se muntinan ti ho zo se tunya hum khom ho hin ahum khom lo muntin kam tina mu ti ho zo se panla na zala hi ti hi kahin phun do the hi lang pathinin pathe bo wintin khan khoi ki tu na hi pathinin e lung hai pi untin asam te ding in zong mi khan khat sum le pai neu khat amu jong la insunga ki he thim tu mon apanga hin hi chiting tra ki dei hi be jeng en tham cha hi jong le amu jong sia dinga jong insung ki do na neu khat be lung mun hamon na chan the na diwa pathinin phathe e bo pe di hi ka taw na we hi in pathin phathe bo na to mabana jong hi ta bangai pan ila to pe di wai the ya ile an nine face aku ve chan na i hop do di hi hi chet ning wang chu ka ti thei nai pu win Chuchan Pur mu na hum ki bol ta long mai the Sadar Hills langa hoi lai pe nam khan ai bol di ti jong hi to bo na ki ne yin se chun nu te ho zo sin ma pa na pan asata ila be wa pathin lung thai na ipu lut na u project a hi thei na dingin mo to mai lo win cha khat chai jong le itu ni te mo le pathin ni nga taw na to thua pan inala jing pe di we hi ti chu ka in se do no men lang tuin secretary no in phat hin la in tin ipi di dol chemo an pi utin ni pi te jong sin vai ge he jong le pi ham to ngai ta in thu ha ta na nga uite ki pa e ke ma masani tabanga pa phai pi va pathin thang vai nom han lang chuting le tu ni ni khwa hun ki khom Kuki in Pi Manipur President Pu Si Chazang Khong Sai le to khom pi ho hin chuting le Pu GS Gang te KJC le to khom pi ho so si hin
ปูเล็กปู President KIC และตัวคมปีหัวหินปูฮอลคุมาเขาเก็บ KCA มณิปุรและตัวคมปีหัวหินชุดทิ้งและ KSO ตุนินิควายซากายาไอบุยปีหัวอาเซอร์เซียนนำปูนาหินละ KSO หัวหินKKL ปูกำทั้ง President และตัวคมปีหัวชุดทิ้งและตุนินิคัว Martha's Family หัวหินหุ่นกี่คนนูเตะหัวโซซีฮันดังมีปีหัวโซซีอามาสเปนินกันไงลุดนาวเวสาไลน์คุกกี้ Women Organization for Human Rights ทะเลเงินไงลุดนาจะไปกันเห็นบ่เลยพาดอันนั้นละสาดาซิงหัวฮิตีอินที่ส่งเลยทำคัดรีวิวกันเห็นบ่โนเมียนอีจันนี่ปีตัวฟ้าอีจันวาริตามที่เฮียมีปีอามุนกี่คนหัวโซซินอีเฮ็ดนมจีดิงวินกตาสนินจี Martha's Family หัวฮีอีพีทีอดาตากิลาฮามาติยาเดียque ho kuki Women Organization for Human Rights in Data to collect kabol povin hizong le ku ke so churchan pur le team ho in ting ho le malcha kiti magazine gal ibui de lai ta chun anabolovin am hon data collection na hin la dung suyova cha ko review ki bol kit na chidung suya chu hung ki pi hin am ho data collection dung suya himata si 230 vel hi women hizong le amon include anabol khat lo khat len ni zong ana ke nen azi chu akisuka i galaita ka kha khunung ke ya thi ti ho ta bang zong ana ke zin le tu tadi din mun hin exit chat chu ka sai thei nai pon azi chu ka la la hin ke ho zong hi ta bang ka hi ve ti le direct chu na ke la hi in hitia hospital na pui pi ho KKL ho ahi lo de ITL from KKL khat pen pen apa na recommendation hin kila ovindang hichi ding zuya chu ke bol di he ke ti na ji chu ta samdal na hi po in ye data collection a chu na lo ji a chu hitia chu ke bol ji hi in hiti ho to chun agoma ka gin chat dol hin exact chat chu la hi song le 233 la ho hung gi dem ti hi ginsa dan hi in inipido oven chi 19 October hi in abanin fourth phase ni bol kit oven fourth phase chun bi ko bi jang na dop na hi sum ai mau nga hi akesa hi sum hi lak khat to memento khat to tumpun kipizi hin tumpun zong hi nu te tom ngai na tom ngai ho tam ta in hin tu khom si hin tu chung zong hin nu ki kim es gam num sang hin achang se in so me hin tu na dang hi le adang dang hin tu ho hi in sum tu hi han lang hasi sum tu hin tu ho hian lang pun hi zong le pan na thei thea pang ho so si na bon cha chung wa ki pa thu ke hin se yin pathin pathai na bu vin tin pi hyong le memento sim tha na hin nei ka tin ka hin sim tha chai le ban nei cha a ani pi do tiu hi ta memento hin sim tha ka tin Kuki in P Manipur apex body of the Kuki tribes Administrative Center Lamka 795128 Manipur Kuki .inp@gmail.com Jang Na Dop Na in defense of our ancestral land and freedom. Baby Isaac, 1 month, son of Rul Naitham of Rengkai Lamka, died due to medical negligence on 11th May 2023. The Kuki in P Manipur profoundly honors and holds in high esteem the bravery, wit, and patriotic sacrifice made on this fateful day, 11 May 2023. Solemnly, in defense of our ancestral land and freedom, we will cherish and remain internally encouraged through such heroic acts and daring example in all generations to come, dedicated to internal glory. On this day, the 3rd October 2025, CH Jang Khong Sai, President Kuki in P Manipur, Khai Khogang Te, General Secretary Kuki in P Manipur. Chi memento hi Kuki in P Manipur apat na apido azingwahin. Tun ipihile hom do dengin ama sapenyen pu CH Jang Khong Sai, President Kuki in P Manipur din do pinde ke pawminte. Ama sapen dingin Baby Isaac, 1 month, son of Rul Naitham of Rengkai Lamka.
died due to medical negligence on 11 May 2023. Coba tempat. Abanin Kulin Sang Vai Pei, son of El Mang Chin Kam, 49 years, Central Road, Lamka, shot dead on 24 June 2023. Hung Lin Sang Vai Pei, son of late Mang Chin Kam, 49 years. Abanadingin Hat Bem Kipgen, daughter of Pau Kusi, 45, Napet Pali Suknu, tortured, raped, and murdered on 31st May 2023. Hat Bem Kipgen, daughter of Pau Kusi, 45 years. Abanin Ching Salun So, wife of Pau Sathang Samte, 65 years, Jo Veng Suknu Chandil, born alive on 9th June 2023. Ti Hin Hop Chai de Pu President in Ainato Pivintin, Abana Dingin Pu GS Kamte Niki would be Lechun Kipao Mente. Puzias Kamte Indin to Pivinda. Nu Hai Kuning So, daughter of Kon Sam So, Kurau Pokpi Tengnopal, tortured and succumbed to death on 9th August 2023. Hai Kuning So, daughter of Kon Sam So, Kurau Pokpi. Abana Dau Thang Ho Kip, son of Hol Khutang S Gamnom Sang Lamka, shot dead on 9th May 2023. Dau Thang Ho Kip, son of Hol Khutang S Gamnom Sang Lamka. Abanin Thanglin Mang Ho Kip, son of Let Hugin Ho Kip, I Hang Chandil, died in the line of duty on 31st October 2023. Thanglin Mang Ho Kip, son of Let Hugin Ho Kip. Abana Dingin Edmin Thang Mati, son of late Jose Mati, 35 years, King Zhang Chandil, succumbed to injury on 10 June 2023. They hope Vin Pu let Pu President KIC Kaintime. Maunta Laude, VP Home. Puhen ko pa yung ginto, piuli ki pa mente.
Ning Zakhol Hungdim, wife of Saikugin Hungdim, 50 years Thangbu village, Kampopi, killed by bombing on 8 September 2024. Ning Zakhol Hungdim, wife of Saigin Hungdim. Abanin Kamleng Sat Lun Kim, son of Thang Khumang Lun Kim, 25 years, Manza, Assam, killed by bombing and mutilated on 13 April 2024. Mahi iniet yu hin Kamleng Sat Lun Kim de Kamindal hian na kitang ma sing honin ati nunga mai he ho in ata asa achan muwa achan pan panuwa kichina anani yu chu hi. Abanin Seigolin Singson, son of Seikulet Singson, 17 years, Paitu, Tamenglong. Torture and killed by Meitei militants on 14 May 2024. Seigolin Singson. Ipaumin po hen po paway na to bibintin. Abana hong dingdingin po lin mate Vice President, Vice Chairman Cookies of Council hong dingding nakipaumin te. Bana dingin Pauline Kipgen, son of Seizang Kipgen, 47 years, Emsung Gil Churachandpur, succumbed to injury on 10th August 2024. Pauline Kipgen, son of Seizang Kipgen. Banadingin T.S. Jang Khusat, son of Tel Singh Ngamkhukai, 33 years, Mulnung Tengnopal, died in the line of duty on 9th August 2024. T.S. Jang Khusat, son of Tel Singh Ngamkhukai. Kipaumin Pulin Mate Nainato Bibiltin, Puna Banadingin, Puhol Kumang Lungsik and Hindin Piliosun Kipaumin Te. Kaplin Sang Singsun, son of Paunelal Singsun, 19 years, New More, Ward number 9, Tengnopal, died in the line of duty on 9 August 2024. Abanadingin Zhang Khulin Haukip, son of late S. Thangkulun Haukip, 19 years, M. Cha'nau More, Tengnopal, died in the line of duty on 9 August 2024. Zhang Khulin Haukip, S. Thangkulun Haukip. Kipaumin Puhol Kumagin ay nataw pikit vintin tuan pu kam thang President Kekeling din do population Kipaumin te. Lun Khukai Lupo, son of Zamsei Lupo, 33 years, Zion Feng, Ward number 9, More, Tengnopal, died in the line of duty on 9th August 2024. Lun Khukai Lupo. Abanadingin Kamsahau, son of Hau Khantang, 32 years, Kuan, Sangay Kot Lamka, killed on 5th May 2023. Kamsahau, son of Hau Khantang, 32 years. Kipaumin si Kichai Kekel, President Punit Lau Pivintin, Pu Hesang, Chairman Road and Transport, Kuki in Pimanipur, Manung Din Dopula Kipaumin, Pu Hesang. Daughter of late Lun Khulal, 23 years, Hang Tam Lamka, abducted and killed on 3rd May 2023. Hoi Biak Kim, daughter of late Lun Khulal.
bana dingin thang samil simte son of ginminlun simte 25 years Mercy Land Mantri Pukri lynched on 5th June 2023 thang samil simte mi som mi hiin hau go lun dau ngel anu hi hepu ke pau men an tau the te hau go lun dau ngel anu hi chi jang na dop hong ke pi dinga pat hin na sata ina kap kha ina hi na kap chamin na dam lo sia hong thei lo hi na ma hin office a ol le hong kila di hitan tin tunin ni huwa jang na dop nai hop thei san chu chan chu hitan tin chu ting le memento ho a hi bol hil zong thei mai the hi ani ham khatia akitu lo pi kha ale anim to kitu lo ham amin adi lo se kha zong le ke ko ma an hin sai theu hin ke tu sing the hin chuting le abang hi adet hi piham athima sa je bawa ki pinai lo tia zong gelong yum kha diu hin a face hi saikul lang sadaris lang azong hop ki ti si hin lam kalanga hi ke hop ting le chandil ting no pal lam ka tham khat chilanga ho sep sep tinga hi ke bol si hin rai pan piu pastor pu pun khat ke hin sin pi nom vin chuting le Budi pa boy ho kip song ding do intin la hin sim se na mani hi dei zo men Cookie Women Organization for Human Rights in pun ka hin sim video chu ke ho phat ki chaina hong hi de ta Salin jang na dop na thilpi tin don te ho sa na tawin to hi separation di langa hin chu ke deu hin tin IP zong le la sading zong om sau sau na lain ha hupul be se potit major ki tup ta ni nevin mi potit ta pi zo le highway i to phau hi kin lo pi ta me ti cho hong lo hon cho a hek ning a hi i powerful mama wen inok chan phat ning ma ti ki phat lam lo de he a chi chu chom ma ka hin sai ti tu in pi zong le la sading in chikim mai thai nu ti ho phat ka hin pi chi zo ting la ho lim na ban na chom ku ti zo kong sia hin tu se sang hin am ho ani ki gum ting in ka hin sai ma sai tu in chikim nu te ho phat ka hin pi la ngai hom ka vin nang loi ti ho ahong thai lo zong au men pi hi zong le pathian thang wa na ka pi in ahong khom mi pi zo se ka za naw kan pe vin to ahong ding do ho hi ku ki nu nga val li ho he vin ki ho hen na la ka nar zio hi pi chi la ngai ta hin sim pi o pa boy chunga ka ki pa o vin shooting board do thai na ding in zong kan nei kham ka tu khom o vin kan ki board do thai vin tu ni sa do thai na ding mun e piu wa lam kai ho chunga ang ki pa thu kan se vin koi ha dong mane ka tila lung hang ke ji vin ka loi ho he ipiti ham kha ki hin le ni se si le deu hin a hi wangin ipiti hin khuwa mano he nam ti jong he nam lam kai ho le na mi pi ho zo sin na longger suwa ni ni gyar pi jing banu wa ni sumel he vin ti chu ka taw na wa hi e
in thu hin say ding hen ngày thái ho hi lon na hi deep tap na ding be hi ding hi tai bo ocean ang koi sing ti san mo hi ding hi tam nam gal lo hi le nei thai hin khu bang po bi khale khom kon hin ong ngai so ma me mu ding kano tao la sin na gel lo sen o salen gam ma dia vai ko na hi ve mai thai ho hi lo na hi dik tam na ding be hi ding hi tai bo o sen ang koi sing ti san mo hi ding hi tam nam gal lo hi le nei thai hin ko bang o bi nam gal lo hi le sang ga hin ko song o te Kaki bahuge. Pathirin pathay na po ng note ho nung muna zong pathirin na piuhan buin haulim na inipidivin pulin mate vice chairman kukizo council pat kahin PA Poin chu chom cha cha pasahat kan sei ding ahin sau pi kan la lo de pile ma sapinin tuni separation day kam 8 phase jang na dop hi hi nu te KW OHR le KIC kuki in pi chu chan purin ki tu fo ma an gun hona maban kalsun thei na ding ki holim na phat ho chule jang nen na ki tu pi na ho program an bol te jevin organizing committee ho chunga kuki zo council meaning ki pathu kan pungin hitabang hi separation day yong hi anjualam kai punan sei dung jui chun thasia manding ti program tele kilomen hi chi dung jui yong chun aban bana hoisela hingong tu jing dingin kuki in pi chu chan pulam kai ho jo si chunga tim na kan nei yin abana hi chi jang na dop jong hi wa hiu na lai ai ji chun a chei chan ge wa gim leo jong le mo hin pujinga pan hin la jing dingin KW OHR lam kai ho jo si chunga yong tim na kan koi nu men chukel le nu le pa pi le pu u le nau chule kan stage lang ato lam kai ho jo si aban ain ko na chan tawin hi chi ji chun mai thai ja nam khat sagai ja nam khat pagong ja nam khat anom ta hi chu ho jo si yong hi anju ala hong ki sa le kamin hi ni don puti din a hi hi chu hi patinin imakhudu lolhin nan hin 19 hin gong in tin in pui pi na veng te ti ka kinen na yong kan pong doin ji chun athi ho jo si yong patinin anga num sian cho do san tin ada la in sung mi ho jo si yong lungmun na thamun na hin pi han ti chu lung hem pi na le dik dam pi na kuki jo council minin kan pong do na he pi hile tabong phat pha pi ba jang na dop na agit ve chan na hom do thei dinga oi ko yo ipau pathin ama sapenin thangwa na ka pi in chiteng le tu ni a hi che separation day kam 8 phase jang na dop na hot do na dinga hung kal sunga pan hin la pi u za ta lam kai ho KZC lam kai ho hin kuki NP chiteng le KKLKSO kuki NP Churchanpur chiteng le KCA
kamin pha lo om khai le nei na ngai thi mun lang organization chu malam kai ho zo si ka zanau ka hin pen chiting le za dinga lom ta tuni ni khu a adi sana martyrs family ho azawa chlaya hum ki gol do ho ka zana ule ka ngai lo naw sang pen ka hin hanovin chiting le tunia program lord hin sa na dinga hum kal song adi in dunia la zong hin sa pe diu koi te lui area koi te lui block KWU no te ho na ho zalin tuni ni khu i program hi lord hingin kamu in adi sanin na ho chunga ki pa thu ka hin sen chuteng le chikim mei thai ho ti a kimin vo a martyrs family ho ati a azipa anathi ho mei thai ho zo se zong ka zanau le ka ngai lu naw ka hin phongin a chung chonin mi pi a hung panga aninga ka a hung tawa so pi ule naw te ho zo se chunga ki pa thu ka sen chuteng le last but not the least sakte seidan hile dunia media person ho youtuber ho zo se chunga ka ki pa na thu ka hin phongin tunin hi chi separation day kam it face dang na dop na program hi mi them chan au meti in ka gel pun aji chu nang ho media person ho youtuber ho zala hi wanoi pu pi to iman ho mo he tim kalan chi jen dunia ungkal sunga media person ho le youtuber ho zo se chunga ka ki pa na thu vel velin ka hin se ki nin na hon na hin ha to te mo le mi zo se ta iman ho mo hi tho tho de hi jen pathen in na bon chawin pathe na bo hen lang ka ki pa ma jengin chiting lekin speech chom cha ka nei na dinga tuni separation day iman na uhi et jang na dop na fest to hin mak khom te ti a hi Kuki Women Organization for Human Rights in Kuki in P Chuchan Pulte to kiza tu na ina kineya kine pi ta cho muhon jong iza kai sound hita ta thili za kai hin gun pe hin ki ICT Kuki in P Chuchan Pulte chuma ki pa thu ka sein chuting le ade sanin Kuki in P apum pia ti tauten Kuki in P Manipur ti re hial nai lo je bin sei tho tho itin na in hiel di ben ikilam edo ben ikinem ben Kukin pi Manipurin ko tu te in ipoyu wa pana che Remembrance Day ya ahin man ahin hasse a de thum se ahin man jing ahin chitur han chun ning kuma pa chun separation day ti ahin hielu ton hanin amo jong separation day ti ahin mangu ben amoho go sene na mano hitalowa kuki in pin ki pa thu jong ko tu chunga aseya chuteng le tu October ha pada hi district jo sen jong man jing ding ti a thu pi a hin nei na hi kuki in pi chuchan purin jong kuki in pi Manipur thu pi hi na sata in effective ta in pan a hin la ti hi kam u in kuki in pi Manipur a hin kuki in pi chuchan pur a hin achung chi ba jong ki pa thu ka sein iman kha nai lo a hi ji a dam ka khopi sunga tu ni ai hi ti da na hi ro mo hin ka kinemin aban in man ki te wole thupi ta iman diu hi ka kinem na o hin silang chu hi le tu ni a separation day to iman kom je wa ka ga se hin jang na dop na chung jang thua ke pa thu sei zau lo ka hin phong in mut tin gam tina tunin pha jong ka kinotan amin chin phazo pung ka ting city branch sa nu te ho hin stem le state choma ho ka ti lo na pension Assam Nagaland hi in mundang danga state danga ho zo se hin nu te ho kiloi khom na min a chom minum zong le tu chunga gale tul ja thi ho midhi the pi na wa azang na idok pi na wa sum le pa hin do ho zo se chunga ke pa thu ka se yin again ve chan na hi tan idam wa hi le asom ve ai lo na asom la khat ve chan na be a hi izo the te na ding ven mun tin gam tina nu ka chan khom pi ho in pan na sata in la be li vin zong vel velin nam pi min le pathin min na ko mu wa taw na ka hin ne zin tu ni ni khwa hom do a ki pan thu hin a project jong hi ku ki in pi project a hi in chu teng le donors jong hi ku ki nu me te so si a hi bo win
มัวกูกี้ Women Organization for Human Rights จูอาทิลสุดโตเลสุมเลปายสุดโตเลทิลเลโลสุดโตอาบุกิปังหินที่หัวเจ้าสีมุนตินันที่หัวเจ้าสีตุนยาหุคมหัวหินหุคมโลมุนตินคำตินามุนที่หัวเจ้าสีปันละนซาลฮีที่กหินพูนดอที่เห็นลังประเทศนินประเทศบุวินตินขันคุยกิตูนาอุฮีประเทศนินเอลุงไทยปีอุนตินอาสามเตียดิ่งซองมีขันขัดสุดเลยไปเดียวขัดอามูจงเลยอินสุงากิเหตุทีมตัวมนอาปังไอหินฮิจิดินทรักิได้ฮิเบสเจงินเข้มใจจงเลยอามูจงเสียดิ่งอาจงอินสุงกิโดโดนั่นเนวขัดเบลุงมุนทำมุนนาจันทีนดีว่าประเทศนินพัทเทบุปีดิวฮิกตาวนาเวหิอินประเทศพัทเทบุนโตมาบานาจงไม่ตะบังไอปันอิละโตเปดีว่าเทียเลยอันนั้นเฟสอากูเวจันนะอีหอบโตดิวฮิฮิจิเจ็ดยิ่งวางจุกติเทนายปูวินชิจันปูมุนาหุ่งกิบอลตะลงไม่เทสดาริฮิลส์ลังอาหอยไลเป็นนำขันไอโบอลดีตีจงฮิโตบุนไอกินเยินเจจุนนุเทหัวโซสินมาปานาปันอัสตาอิลาเบียว่าปะเทียนลุงไทยนะอิปุลุดนะอุโปรเจกต์ไอฮิเทนะดิ่งินมัวตัวไม่เราวินจะขัดใจตรงเลยอิตัวนี่เตียงหมดเลยปะเทียนยังงาตาวมันตะทัวปันอินละจึงเปดีไว้ฮีที่จูกันเสียดโนแมนลังตัวอินสเกตรีนูอินพัดเห็นลาอินตินอีปีที่ดอลจะมัวอันเปียวตินมีปีเดียวจงเสียนไว้ยี่เหตุจงเลยปีฮัมตรงง่ายแต่อินทูหัดแต่นั่นนั่งเอาไว้เตะกิปเอเกมาใหม่ไอ้วางอินดิสาหาตาหุสนาอเปปาจูสองขัดลูบินดิสาอุลูบินตุนดับกินกะกะเตกะนุนจู separation movement atuma ka ki vai po di wi ti nge na ine ju hi tu anisa sata itu wa aluma da hiu ki banom tai tu bang wa hi idimanu jong hi imute te di wi ti ki ne na nun tim ne ya yu ti min kain ti mo le he nge le se na hin abai khat sa am poi Lasim hojong team kasatijin asa hojong team kasatijin separate administration in the form of UT with legislator imu tengulan university ang nejohitin college ang nejohitin dunia lalama hitnasang taatane hojong hi UT imu tengulan doctorate degree PhD PhD way in a sumil low deal, put it on record. But in Patsa, separate administration, UT imu vahele, university imahin na itingule. Inam sumuva, la ngita taa gamda namadihi lang patin watsay na lahi lang sa ohi degree pedi. Tunbang ipitihi lahi imay na ilaw siya. Isong may nikot ting le, imute iwi. Tuni hin saying tam tam long le. Separation day message AP zilwin, som chachan ni ham tu hum ga saying ting. May tarik tum ni ko hi, ti ni hilong le isumil talo iwi. Iti niu iman niu, isu hiru jong low, ibol hiru jong low. Keho separate administration atu binki puta bingi tina jong ini lebu I macha su set na mi thang tom na the ibol jong lo ama wang me hei te chun keho jong schedule track ka hi diu hi ati pau chu job reservation thu mai mai aking ama hi pon thing hang gam alu the lo na pau hi parliament in 1960 a chu Act had passed a bola to Manipur Land Reforms and Land Revenue Act 1960. Principal Act 158 Natsu, this act shall be extended to the whole state of Manipur except in the hill areas. Thing lang mi ho chun, thing lang mi lo ko magam nyang azu thi. Non-tribal ho chun, tribal ho ko magam nyang azu thi lo ding. Khasam nam hi si uchun thing lang mi te protection hi.
Vivigri India President Patu 1972 atu ki khut hen na soe na bola igamuhi hatat sa in event big piwe tribal hi lo zeu tun thing lang ma cheng thei povin agu agalin DC hota ke hu povin gam ya bu bu MLR LR ki lam ka jinga ja anasi sa kha hi chi chu abe da wa he la thing lang mi hi lo la thing lang ma lu the lo liu ja chu tribal hi na ding lung thi man pu wa Manipur High Court yang ma hotuni nunu ya ki til ki sei ba lo ding government within 4 weeks ka hi recommendation center api ding hi the order hum pa na chu tribal as a whole naga ho hin uki ho hi ibon cha wa chu Sivang protesting ball logo for it tribal solidarity march me tarikh ma chi ball it's against us ko siwa kang wai la we lai la ya me hen ha lo wa ai chi ko ka chung government chung su thi de go hen na la ho lo a government dong chu e ho su ka chi mi ding lung put ne hi ji u chung ikina nau chu pel mi sang chung au a chak pe na hi hai la ngao ko hello ho zo si ven i za nam ka ni New Lambulan, Old Lambulan, EP Van Van Tam, Tiny Waku down to Hatsa, Kim Tater, Wayung the White. It's in the Hua, Ito now, Iti now, Iman now, Sapa, when Kese left, we may forgive them. Ingaidam, we are born kids. Amawang, Ilung Timowa has it till so long to Isu Mil Disu, we will never forget. Iti alam iman sa tao, ilung timu wa sam sing ding hai. Hichini ko chwe he tu ni iman we. Kipani ko he pon, gonuk ni ko he pon, trilon kalamau. Mitsin ko jinde ase hon, ase ni iman we. Hichini ko hini ko kating la mitsin ko jin ni hilovin, kipani ko hong dot hin hingin. Semu ba hinging pati ni magpipe we. E ho jong bon sa bin pati le chu ngai de ki chu akhat na ka se no mai ani na chun me rei te hin tribe mal lu na tribal hi ting thing hangam loading policy a fel da ji u chun lampi chu khan han hor ki vi September som lage ni chun Manipur governorate asa dung juijin Land Resources Development Department upon an order at notification of Unsui. Gam ding dan, register ke boarding dan su, kita bang, document han ya hele, DC through AKPA, government chun, ting lang mi ka hepo, ting lang lo mi ka hepo. Ade di na wagang na chode. Di ka order, notification of Unsui. It's 18 September. Chipachun Kukin P. President Hinam, United Naga Council, President NG Lord Hoka phone in, Nato Kompi Hoto. Isi Kom Lo Wako Om Taitin, 22nd September Nizun Kampo Pia Kakiho. Kakiho na Vakase Hopen Tatsu, First Movement, Tribal Solidarity March, at sumho bol sa utiti su kukin pila UN sintinut to na iniwa ibol sa kayo. Galang umpha su neda lamang kaya vin katsang vin katutawi. Kayong natsi sa su kabyang sisi numzi elpon tirso ho su review ka bol tuwi. Tun second attempt hi September som lagi na order hung su kipahi inan lowa anok no obagam kitsotiwa adisi su dai hoi bon sa vini tipo. Kuki zomi tezo si o naga sisi DC hiyeng thego kadahin hichu dan la mul zo mal DC hiyong lewan iki so sa di registration ni bol pe diu igamu chu ichan ki di wai ta nei ye chun first attempt chun ana pangkhom chet thei ta hiyong lewan second awang hi ipan khom lo le I di diu ti chu kana si abana chun King lang mi ho hi separate budget finance ay sumna paida separate budget ini lu zivin
hai trăm mihon kitchen na ni MLS som bubla som li chu me le te som ni chu na ga ho la ku ki hoi picha hi separate budget a chu min ne ngai tu pe vin ti ite pe di chu bui pi po tin athum chu ki noi pi pichi chu bo lo ite athum na chun thing lang ni te ding in Hill Secretariat khan ni pi ti hi ku kin pi Manipur to United Naga Council joint memorandum khan pi ite Adedias 18 September 18 notification against a lekha hi ki hol paya ka chi thi pu vin na ho chi vin nang join in pe ko mo hitin governor ki mu pi vin nang chief secretary ki mu pi vin nang athu hi in se ki ti ama ho jo hana ge ga ba ha tu la a hi na ga ho la ku ki ho join application pe ko am ta ve ki ti ka hen nang le be ri te ki hamo sa biu ham ti jong hi mai thi din tin achang vin na bol ki ru vin ka ki ho pa ki nun e hon long ku kin pi min chun do dal na le kha chu governor address ki pin email a ki thonin ku kin pi general secretary pan azingin Churachandpur DC through governor chu ki pi kain ko te ho ikido pi teo hin e bol dan hi anga lo pi wi tunin ipc ang kha chun ki ngai lu tin ke koi long le ni ko khat ting le i bui tho tho ki di ko hi ja chu ai thi ya he le na ga ho yong le sang wa na phat lo diu chi ho yong ka sang wa ka phat lo diu tribal as a whole hi na chi pan kom di wi ki chu ne ki se NSNIM in framework agreement to bui pi tante an mu yong le bon vai kukizo suspension of operation group ma pang hon jong separate administration chin bui pi ta min amu yong le ho a ding ai hichika la che ho ni bol thei diu chu ka ga mu hi koi man su ke thei pun land protection koi man su thei pun te so thei pun de ti khan le separate budget to ting le Hill Secretary chi chu di man ba a hi le ima chu nom dom ding a hi ho chu ka se khom pan khom ding thu ki se jin patin ba sa he le pan ma sa chun pang khom the hi jong le ong lung ding ni ko ho ai ting hang ni Christian si hi na do la pan in la khom the di wi lam ko hi a ki hom thi min nam mi te ko ma chu ka se athum na la chai na ka se nom chu jang na dop hi Kuki Women Organization for Human Rights in anu phat wa ading ham ta abol wa hi bon Kuki NP Assembly 2024 March ta tarik bu mapat som ka suma chu gyal jang reson a ki hu na ki ni tu ni chan ge ya a gateway chan na jang na dop la program ho lol hing ta an bol now hi nu te na ya gam la ho jo sin tam tam hom tam ka zakhat nan se ko mo ba tu ni chan ge ya he cha khat ya i now hi ahin tu ho nu te mun tinam ho contribution lin ta hi je na mo ho chuma ki pa thu ku kin pi Manipur thalangin ka se jin a organizer apang Kuki Women Organization for Human Rights ho chuma jong ki pa thu kan ima ban hoi hoi lai chani che di hon ti koi ma chani ki sei the pun Pijang na dok i bol yong hi Kukin pina ki vechu masang gal ki patil lang chun saikula ka holim nan ka sejin interim government inilu ko e kanati dunia jang na dok i bol yong hi Kukin pi kiti hi traditional government hi government khat ki pu banga chi ki pu hin sumla pai chu ini pu budget ini pu i mai nei pu hi jang la alim chu it ho UT muting le ti ki pu di hom ki chu Kukin pi na lim ki tho a tu ni sana hi department long iza ham chan road transport communication department trade and commerce department tu ting le EPP ham department gate la ko som lang ki ho mai ti chun zo kham in nai tong ovin imachal jingovin pathen nu se nin iki
pi ham ikiphat lam lo diu ikinet lel lo diu United States of America election ki phun zo chun Donald Trump hum kai yin ase pi pen ta chu we will make America great again dunia la yong isa be zo chun mei thai hom mit hi le martyrs so thisahin it will certainly make Kuki great again Kuki te akithodo sakit ding Kuki te alupi sakit ding iti hi inem lalu hilin ilung thimu baku le kanumi nei pathenin tunisan gaya Reverend kunjang ajo tune Satan kin label tu simchu abel tisan chu pathenin leisi na lung mga hita bang na kagin ahusa ka zaidin thisanin thu asi thisan bo chun na kidang atong ta hobung law mi sa hichi thisan ho hi mo sa lung hi lo ding mei thai ho nu te ho hilun na lai na chu chamit hilung aka naw hi mo hi puntin e se mu ba ding jing pathinin ika naw nu te ho ka na athi ho gamna na ma dinga su hil ni lu hil thisan lung ho thu hi pathenin amo koi lo ding inamu kidu do kin na ling lek kidin do kin na diwa ahin man cha ding iti kinem kumin gal dot jing itin kukin pi Manipur hina thu ki se ting la Manipur long hina hala leviti ase yong tam ta omen Shillong submit na yong chun 14 August 2024 chun 17 chan chu pi ho na kenejin Kukin pi Manipur hi Manipur lai ta hi khel daw te ti chu jang khowa kun ge ya ka se jo se la na om the hi lai nang la ke ai lo le I kho sa ji az mo khel jing thi ai pu la pa te izan ham kharin Kukin pi Manipur ta anasim pa hi assembly a ki se ki na kinuk to na mi pin he nge ti tu ka chu imano hin Kukin pi lam kai ho hin Manipur ki ngai nom tum tu na ki bola hi pui ti jong hi an he thi mu hitin pathin pa sa ai akilom zep ding apa zep ding nungel pathin nei pe vintin assembly ni ting la itila mai khel mi pi thu thu ngi ding ai hi chan ka hi tu ni ki khop khom na ba ka se thi su chu hi an hi ko ma to ho se Halloween mun tin gam tina ku ki cha te within the country or across abroad na ho zo sen jong hichini ko imanu hi lunglu ta dunia jang na dop bol ho meaningful ta hi the na dingin pakai pathenin pathe bu ta ka ki pai ko ga ngin hin jong na le tin chu zo le ko te nu bang le pase lam boy ka del lu vin eti chun anakito delin mi hi zal za sang li le zali le som ko le khat langi tuni changi heti chun free treatment danin panana kila zoin he cho zo si ju ke kel ho an ka chang wa kala hoi pol ki thu khom na zal wa e gen thi ha sa ho ke ma ho ki thu pi naw pi pan la naw si chu hi in chu tieng le mi le gal si in 2023 May thada pona balle tham lole ai mona balle tham ki nei tam pi omin epizen antil ITLA fin he chun an vekolin avet kol zo lo pha chun ahung ki withdraw pha chun automatic in sei ngai lo in ngan sin na lo ke kel chung ahung chu ta nai le balle tham la lo jiu lo isu pi ula na athi dinga ki sai hai lo le ki pe a kap ka wa taw khat su lo la ai lo ja lo la ai cho zo lo ja ki thi sa adam ti akive zo ko ji chun balle tham en pharmacy akila ne la git la po lang I pat akine do ai la Delhi conclave chun in pi phove khadin ki thu pi na la khalang yai dor pom pi ule phove khat chu lang nga ta bang chu kan sa do tu in lak thum ho ta bang hi bat kan ni jing na lai hi ti hi ka ga ta lang dom hin tin chu ting le tu kum ni le ti hung chi sungu hin ke ma ho thim zil na langa cha te nau te ho zong e ho bangin
อันลุนายโลเตบุลซุงอันนูมินเลขาสิมเทฮิเอลังโซเลกิฮัมโบลินเลขาทีมจินละคลาส10เล12ฮีมีจันีเลสอมนี่เลทุมิลโลดินนันเนวินดูนี่ค่ะผ่าเอมูสปาประเทศทางไว้นุ่มเห็นลังจุเลซาตะกำเละนำไงลุนเซียเห็นโคอันจีมาสาตะจะปาตะจะนูพอและอินซุงมีเตจานาสังเป็นอีกาปิวเห็นลังจุเลตูจุงาจังนาดอกนาเอเปสสุดที่เล็กขอบตัวน่าฮิตบังอาโปรแกรมเราปีตาหงกิกอนน่าคอยแต่ลุยบล็อก KWUT ปูนักจันซารุนซงลำไก่หอดจุงยองปากไก่เมนักิปาทุยเซเวนลังตุนีปะเทียนปะใจนาลาตสะดิวฮีอินัมปีวาดิงเละอิกำเละอินัมวาดิงอินกิดูโดนะปะเทียนินพัดเทยบุปิเวนตีจูกะกะเซฮันโนคงไงเป็นโปรแกรมที่เขียนเดียวนั่นที่เดียวการแคนเดอร์ฟิชเชอร์จำโน้ตสะสมไงลาจงในสาดิวแคนเดอร์จงในหอบดิวแคนเดอร์ฟิชเชอร์ลำไก่ที่กินแกโซเทนจุดล้านในสะสมว่ามีเวนันสะเดิมกับเวนันสะเดิมเป็นดิวน้องจำน้องเด่นจริงดิวมีปีฮันจงแคนเดอร์ไลติ้งวิชเชอร์ไอ้บอกที่แบบที่จูหาจงจากไอ้เขียนดูกันสิดูน้องประเทศลุงศินาจังหวินที่พักเตียวบอยนาอีมาจ้างโนเฮล่าอับุลักอ่ะทักใจจันนี่มันบุยวินปาปะทินจุงินที่ปาทุยเซนจุเลอุปาดงาม KIC in โปรแกรมขานาอุปปูจุงินที่ปาทุยเซนจุนนี่อาดิงอ่ะin performance semua kabol hilam kasih hilam nang do na kasih kau lelung sit engai dan pain tu ne ama wang tu ne ak timbo no ka to ka tam ho ka long jang ka ngai to no kasih ka sa ho zo sevi ka nam pi wa ding apa kai to mol so nau hi a ki ho
party ang zalen na kamutin yung lampi na yung piliin. Eh ngay lu si San Man tam sa ilo at pakay su stam kilim na kong katawa.